David an fo yin ken ala dit an gilwoni usa David atia ko e kala chut ngor luto akuja pero mi winyu dante awaje ne eni wen pero pagamente ene mango matiti mabotwa ti loko chale ngor kuja e chawa eni kikit pagamente madongo oketo chungi ochwalo madu mini dano dok dano tika duogo dok kwene e senta dok chien pa ino ngan man binu chala ka bikirien puro fuli bene puro gina ngo puro kete bo security ite bolo gwa kuj me botwa iwe yoni gimatemu pe dok gitika mito dok chiende en ngo bot in ngan moni ma kun koko ti bot ni en dok giti mito ne gidak dok konyo ba gidak kony madongo giti mine ni giti mine bot lumadi mano gamente dok ene yo jenge komeni ene gitika ngo kamiye kony ento ni wana chole kanyi eni obedi chalo keke madongo ka okiyo moko mayom ti piny marach ti malo ene wan dongo watiye chalo wana choli eni chi ngomo eni wan ben wa ye ni umier watoye gi kany pi ben wa luorie kani apigamente ko lumadi eni gi wana choli lo wako lumadi ga choli eni lo wako e chawo eni mon mukene bene ka ada kama to koma mwa eni ka ge ready yo no joni chiri chi buru we lum gendi tin gi rumo gyo joni buru we lum chi ana ngeni ngo kwet mage chwale ini pyo yui ana o kan e ka choke Anthony ka choke ma ana o ni mani eni ki chwale ina kendi kani age chwal dan ma romo beda pa do ke poni ngo to tie koko tie madita ta no gamente do ngo tika ngeo ngej ge chwalo loko che no do ngo joni bino ka nek joni bino ge come la bon luoro man pi ina kendi madongo ge chwalo ini kalu mugu pe winju ni na rio ni na de ke poni lue ke de men ma ke ti te mene ya pa kan pe tu chi eni in machali in ge chwalo ini wano ngo waloko Anthony wa mero kono nyuet idwe ma pa en oloto rijal mo ko betie manongo wek oloto yam kodwa an ka wacha an eni pe bena pa do bene kai chiri chineno gange come gi rumu chal mo yembe ni atie diere gi lutina cha en lutina do ka gangkwan do ngo ati ka denu dok chien da dena bodano gi chien en ati ka chwalo go lutina kwan pyo ka pupe man ngo gin ma an umira lo gwie ana fo matek